Zeničkom odmaralištu Smetovi u subotu je upriličeno druženje za više od 300 aktivista Stranke demokratske akcije Babinskog sliva. Predsjednici i članovi mjesnih odbora Stranke demokratske akcije ovog rejona ugostili su brojne goste, osnivače SDA u Zenici, vijećnike u Gradskom vijeću Zenica, poslanike u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona, nekadašnje predsjednike izvršnog odbora SDA Zenica i mnoge druge. U sali Planinarskog doma, koja nije mogla primiti sve zainteresirane, u ulozi domaćina prisutnima se obratio dugogodišnji aktivista SDA sa ovog područja Enes Spahić, koji je gostima zaželio dobrodošlicu. Sve ove mjesne zajednice, 10 mjesnih zajednica u sliva Babine rijeke, mi imamo svoje lokalne probleme. I oni će se rješavati preko nadležnih institucija za rješavanje svojih problema. I one probleme gdje se može na zakonit način reagovati iz više institucija, tražit ćemo da se to riješi. Nećemo ometati razvoj naših susjednih sela, jer kad nekog završimo, doće drugi narod. Molim vas, ovo dobro zapamtite, budite složni, budimo jedno, nemojte da zavidimo jedni drugim. To je jako važno. Dakle, osim tih lokalnih problema koje imamo u našoj mjesnoj zajednici, nema ni jedan čovjek, ovo vjerujem da, evo, nek slobodno izađe, neka kaže u slivu Babine rijeke, da neće kazati da je glavni i osnovni prioritet, odnosno opstanak ljudi na ovim područjima, put kantonalna bolnica Arnauti Kakanj. I zato sam ja obradovan što je ovdje pomoćnik državnog ministra, koji će sigurno, mi smo bili sa njim, koji ima želju da nam pomogne i koji će nas pratiti u ovim aktivnostima, i mi nećemo stati dok ga završimo. Mi nećemo ovo što se sad radi. Ne možemo mi čitav život gledati krpanje rupa. Pa vidite, evo ovo 20 metara što je neki dan asfaltirano, već se evo asfalt oštetio. Prije 7 dana urađen asfalt. Mi to nećemo. Bacaju se pare. Mi hoćemo početak izgradnje regionalnog izgradnje po projektnoj dokumentaciji. U atmosferi pozitivnog naboja govorili su predsjednik povjereništva Stranke demokratske akcije Zenica, profesor dr. Nezir Pivić, koji je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u Zeničkoj SDA, potom nekadašnji guverner Zeničko-Dobojskog kantona i jedan od osnivača Stranke demokratske akcije Zenica, Bedrodin Salčinović, i prethodni predsjednik izvršnog odbora SDA, dr. Ibrahim Šišić. Skup, jedan je u Arnautima 90. godine, ovdje ima puno, ovdje ima oni svjedoka. Dakle, to su skupovi koji su uzdigli SDA. I u Bosni i Hercegovini, posebno Zenici. Meni je strašno palo, teško, ovaj zadnji izgled. Meni ne treba nikakvi izvještaj. Ja komuniciram sa svijetom, na pijaci, na ulici, u haremu džamiji. Viđam se s ljudima i sad pomalo govorim, nigdje se posebno ističe SDA, ali ja znam da su sve naši ljudi. Ja sam znao stanje. I pravo mi kažem, bilo mi jako teško saznanje kako smo prošli u Babinu. Pa ovo je bilo okosnica. Babinski kraj, kad dođemo ovdje, to je bio prazno doći među vas ovdje. Ja ne govorim vam. Vi ste aktivisti, ja uopće ne sumnjam u vaše opredjeljenje. Ali prenesite to dalje. Žalosti me činjenica da ljudi zbog puta, kad nije put izgrađen, i glasaju protiv SDA. Vidite što kaže dr. Hođić. Mi zaboravljamo jednu činjenicu. On kaže kad je bio na prvoj liniji, uopće se nije brinuo. A sad se brine. Što se brine? Da znate, čim smo mi u krizu, čim je SDA u krizu, oba koncepta, istoka i zapada, Beograd i Zagreb, apsolutno nisu mrtvi, da znate dobro. Oni su potpuno živi. Vidite, ljudi govore jedno, a rade sasvim drugo. I ništa sad drugo. Bošnjački narod ne može spasti nego politika. Mi se moramo baviti politikom. A što je politika? SDA. Jedina strana. Ja sam najiskrenije govorio. Dajte mi stranku, ljudi moji, koja je bolje, ja ću glasati za nju. Nema ni blizu. Nema ni blizu. I da završim. U hotelu Zenica je bio skoro skup. Došao je Baki Izetbegović, došao je Zvizdić, došao je Novolić i tako dalje. Bilo je nešto rasprave o privredi i tako dalje i normalno policija. Kaže Baki,
da vam govorim o snazi SDA. Kaže, baka, evo ja sutra, kaže, odo u činim Novo Sarajevo, Novi Grad. I kaže, bit ću na tribini u kojoj će se obratiti načelnik SDA, predsjednik kantona SDA, premijer federacije SDA, predsjedavajući vijeća ministara SDA i član predsjedništva Bosne i Hercegovine SDA. To je Stranka demokratske akcije. Molim vas, mi moramo vratiti ovdje snagu. Meni je žao, uvijek se isticalo gdje god sam išao, a prošao sam svu Bosnu i Hercegovinu. SDA, Zenica je bila svjetionik. Bila uvijek najjača. I taj potencijal apsolutno ovdje stoji. Mi zalutamo, ja vidim po skupu i gore u Nemili i ovdje, gore na Bistriću i ovdje, vidim da taj potencijal postoji. Nama samo treba da se obrnemo i da postignemo ako Bog da rezultate koji nama dolikuju. A to je da SDA, Zenica mora biti i dalje mora biti najjača u Bosni i Hercegovini. Selam alejkum. Stranku nikad ne čini jedan čovjek. Niti porodicu čini jedan čovjek. Stranka je struktura od broja 1 do onog zadnjeg. Stranka je ovdje od nas pa do dole zadnjeg čovjeka na vratima. Ali ja sam kao čovjek iz esnafa koji se bavi ljudskim životom ipak kazao, doktore, ti nosiš najveću krivicu. Zašto sam podnio ostavku? Nisam mogao ustati i lijegati sa činjenicom da smo mi zajedno sa SDA i sa HUS-om napravili društveni preporod, napravili nešto što je svaki izvan Zenice prepoznao, a moji Zeničani nisu. Gdje je bio problem? Prvi put tu govorim. SDA je u Zenici poražena sama od sebe. Ponavljam, poražena sama od sebe. I to je istina koja je mene razdirala. Ja sam rekao, vrijeme je možda za nove ljude. Ali vas pozivam sve, da svi napravimo analizu, jer riječ izdaja se u Zenici desila. Izdaja je zamjena bila od ljudi koji nisu činili ništa, ili ljudi koji su sijali sumnju da naš kandidat nije dobar. Naš kandidat, ja ponavljam, sa 14.000 glasova, koji je bio vrlo blizu da pobjedi, ali moram priznati, vrlo odgovorno, desilo se unutar naših redova to što se desilo. To je bolest koja u medicini, ako se ne dijagnosticira, ona može da da svoje reperkusije ili kako mi to zovemo recidiv u vremenu koje smo pred nama. Skupu su se također obratili i novi članovi SDA dr. Faruk Hodžić i Malik Ejubović, vijećnik u gradskom vijeću Mirsad Čizmo i predsjednik kluba SDA u gradskom vijeću profesor dr. Spahija Kozlić. Nadam se da smo ovih godinu dana uspjeli sačuvati lice Stranke demokratske akcije. A lice Stranke demokratske akcije u stvari lice Bošnjaka u Bosni. Dakle, nadam se da smo uspjeli učiniti ono što od nas vi očekujete, naprosto zbog toga što ste nam vi prije godinu dana dali povjerenje. Okupljenima su govorili i istaknuti ljudi iz Babinskog sliva, pomoćnik ministra u Ministarstvu prometa i komunikacije Bosne i Hercegovine Izet Bajrambašić i profesor Mustafa Spahić. Oko ovog puta imaju vertikalni svijet vrijednosti i ima svijet interesa i koristi. O ovom putu normalni ljudi neće raspravljati. Jer odavde niko nije čekao poziv na odbranu Bosne i Hercegovine. A Zenica nije napadnuta. Ja znam gore do Hakije Mulića pa nadalje gdje su iz kuće po 3 i 4 sinova išli. Po 3 i 4 sinova išli. Oni su projektovali svojom krvi taj put. A to je regionalni put koji ima strateški značaj, ne daj Bože, u slučaju blokade i tako dalje. Mi imamo tim putem do Zavidovića, preko Kavenice, ovo što se zna, preko Obrnjica, milion mogućnosti. I o tom putu ne treba raspravljati jer će se sav narod
saseliti, ispraznit će se tako jedna lijepa sredina ovo. Aktivisti ovog kraja posebnu pažnju su posvetili govornicima koji su izložili način rekonstrukcije i izgradnje ceste za Babino u budućem periodu, o čemu su najviše govorili Izet Bajrambašić i premijer Zeničko-Dobojskog kantona, predsjednik kantonalnog odbora SDA Zeničko-Dobojskog kantona Miralem Galijašević. Delegacija je na čelu sa profesorom meni dragim Spahićem dolazila kod mene u vezi ove ceste uz Babin sliv i sliv rijeke Ribnice. Ja lično smatram da je to jedna izuzetno dobra cesta, izuzetno dobra inicijativa, posebno s aspekta politike Evropske unije koja se provodi u Bosni i Hercegovini, da se razvija selo i da se razvija okoliš gdje god je moguće više i ekoproizvodnja hrane, odnosno organske hrane. Područje sliva Babine rijeke, osim stočarstva, sigurno kod čistog zraka i nezagađene zemlje pruža takve mogućnosti, ali uslov za takav posao jeste put. Bez puta nema šansi da išta razvijate bilo gdje. Pokušao si neki u Sebu i gore da pravi keksi, kolače, pa ne ide, pa ovdje, pa tako dalje. U mnogim razvijenim zemljama, nama najbližoj Sloveniji, područja kao što je Babino, sliv Babišnice rijeke je izuzetan za ekonomski razvoj. I to je, osim ovog poziva, moj interes da pomognem koliko god mogu, a mogu sigurno puno, da ovaj dio od bolnice do Arnauta, koji je oko 17,5 milijuna maraka, i ovaj dio koji je 14 do Arnauta dalje, da u stvari napravimo jedan fond i da na svake načine, svaki put tražimo gdje možemo novac da se u neku direkciju, da li je to kantonalna, vjerovatno će biti kantonalna, jer će ova cesta sljedeće godine postati regionalna cesta, što daje veće mogućnosti za finansiranje i iz evropskih fondova i iz budžeta i federacije, a naravno i kantona. Evo, bez velikih obećanja, prepoznao sam ovdje ljude u ovom odboru i njima će se priključiti i Sejad Bolić, koji do sad nijedan posao nije započeo, da nije završio, i ja ću ga zamoliti da bude dio kao predstavnik ovog dijela Babinskog ovdje iz Kovačića, da zajedno sa ljudima iz Puhovca i ostalim, da taj dio posla ide na najbolji način. Ja ću danas uzeti dokumentaciju i angažovat ću inženjere koje ja smatram da su dobri, da napravimo dinamički plan i da podijelimo. Ne možemo naći 17 milijuna. 17 milijuna se odmah naći ne može. Ali ona dionica koja ima najveće rizike za stanovništvo Babina jeste ova od bolnice do Kasapovića, odnosno do vodovoda. I ona je prioritet. I vjerovatno ćemo to posmatrati kao prioritet i vidjeti koliko to košta, da se tu prvobitno, zapravo se taj dio i najviše koristi. Kad pogledate, kad ljudi dolaze od Ozgoja i Sebuja i ne znam, svi će proći ovdje i obrnuto. I to je neka logika investiranja, šta se najviše koristi, da se tu prvo i ulaže. Želimo evo da praktično počnemo nešto iz početka. Počnemo jednu novu pripremu i za izbore, a istovremeno da počnemo raditi na jedan novi način. Kad bi bilo sreće da imamo onaj, kako se to kaže u fizici, odnosno informatici, da resetujemo stanje, ja bio najsretniji. Ja sam izgovarao na pojedinim skupovima riječi: bila je izdaja, bilo izdajnika i mi ćemo sa izdajnicima se obračunati i mi ćemo znat, prepoznat i vidimo šta radi. Stvar je takva da mi nismo takvi i nećemo to uraditi na okrutan način kako to neko radi. Nama treba svaki čovjek. Bilo je grešaka, griješili smo, ako hoćete i mi, griješili ste i vi, griješili su i glasači i tako dalje. Ko je odgovoran za ovo sve? Svi smo odgovorni. Odgovorna je SDA. Napravili smo posebno problem u Zenici. Srce SDA je iščupano. SDA Zenice je bilo srce SDA Bosne i Hercegovine. Zašto se desilo? Bili smo lakomisleni. Vjerovali smo. Nismo politički razmišljali. Nismo znali čitati između redova. Koristili su i danas koriste našu infrastrukturu da realizuju neke ciljeve.
koje ciljeve, nadam se da možete prepoznati. Hrpa laži je danas u Zenici. Hrpa laži na stolu, vi ne možete od tih laži živjeti. Pa jel vidite do čega smo doveli grad? I mi zajedno. Mi smo krivi što su oni grad doveli u ovu poziciju. Vi od laži ne možete živjeti. Ništa se ne radi. Godina dana se sprečava, dajte plavu vodu, dajte bolnicu, dajte put gore za Šeriće, dajte tetovu školu. Opstrukcija, 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 latentni sakriveni ciljevi, koji nisu politički, oni su u konačnici materijalni. Ako prepoznate ovdje jednog čovjeka koji je aktualan, koji se materijalno koristio i koji materijalno tu prisutuje, odnosno radi u SDA, recite, ja ću ga sutra isključiti iz stranke. Ja ću ga sutra isključiti. Neću se ja hvaliti da imam jedan stan, da imam nekakvu auto i tako. Pa vi to vidite. Pa vidite ko sam ja, ko je onaj tamo. Onaj i oni tamo. To je ekipa. To je mreža. Mi znamo šta je SDA. Ma ne trebamo mi podera smo grla SDA. Pa jel vidite ko se boksa? Ja ću prizemljiti priču o SDA. Neću visoke ideje. Mi imamo minimum ideja ispod kojih nećemo. To je Bosna i Hercegovina i to je interes Bošnjaka. Mi ćemo, ako treba, pogin za taj interes. Ne znamo će lobiti tako. Na kraju obraćanja aktivistima Babinskog sliva se obratio i zamjenik predsjedavajućeg Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i potpredsjednik SDA BiH Šefik Džaferović. On je u svom govoru dao poseban akcenat na stanje u Bosni i Hercegovini, apostrofirajući činjenicu da su jedino SDA i njena snaga garanti stabilnosti naše zemlje.